Mediji u Srbiji, ali i na globalnom nivou, svakodnevno krše dečija prava u domenu izveštavanja o deci. Osnovno pravo maloletnog lica je da se njegov identitet sakrije od šire javnosti, što najčešće nije slučaj. Ne samo da nije sačuvan identitet deteta, već se o maloletnim licima često izveštava na senzacionalan i neprimeren način. Milica Jelić, politikolog socijalne politike, ističe da je pitanje zastupljenosti dece u medijima veoma važno, jer su oni glavno oruđe da se o pravima dece javnost upozna, ali sa druge strane, takozvana sedma sila svakodnevno i sama ta prava krši. Dakle, mediji su važno oruđe da se o deci više govori i da sve ono što je negde inkorporirano u normative negde se i prevede, što kroz informisanje, to i kroz dešavanja u samoj praksi. Sa druge strane, negde smo, prosto ne mogu se oduzeti tog utiska da su mediji u poslednje vreme više izveštavali na onaj senzacionalistički način, naročito kada su bila ugrožena životna prava dece u smislu prava, dakle u smislu otmica, u smislu nekih takvih nus pojava koje prate ranjivu kategoriju dece. Mediji su se služili sa jedne strane, dakle, neadekvatnim istraživačkim novinarstvom, otkrivajući identitete dece. S jedne strane, to je bilo pogodno samo u prvoj varijanti kada je, recimo, trebalo pronaći decu i otkriti identitet nestalog. Ali, s druge strane, mediji su nastavljali sa senzacionalističkim pristupima i izveštavanju, tako da su negde više narušavali i samu istragu, a i negde su koristili i ugrožavali pravo na privatnost te iste dece. Iz toga proističu neminovne posledice po dalji život deteta, dodaje Jelić. U tom smislu što ta deca kasnije, dakle, mogu imati takozvanu prosto socijalne nelagodnosti, a sa druge strane negde se poručuje ostaloj deci da je narušen socijalni mir, da postoji novinari negde ruše etiku novinarskog kodeksa kada na takav način izveštavaju i negde se utrkuju sa kolegama i nude primer drugim mladim kolegama ili kolegama koji možda nisu obrazovani novinari na koji način treba izveštavati i tražiti i puniti tiraže. Tako da prisutnost medija, dakle, ima onu svoju i oštriju stranu o kojoj treba voditi računa. Brojne organizacije koje se bave pravima dece pre svega insistiraju na zaštiti dece u medijskim sadržajima. To je potpisivanje kodeksa koji bi sprečio zloupotrebu dece i u političke i ove marketinške svrhe i to je negde, da kažem, ajde u radnoj verziji, ali postoji snažan pritisak civilnog sektora da se pravo dece na privatnost, to je jedno od osnovnih prava, zaštiti. Sa druge strane, mediji su i tekako poželjan prosto model za širenje svesti o tome šta su prava dece, kakav je njihov položaj, gde su tu neke rupe u stvarnosti na kojima treba da radi čitava zajednica, jer kao što znamo, zaštita dece je jedan opšti prioritet čitavog društva. U najdrastičnije slučajeve kršenja prava dece u medijima u proteklih nekoliko godina u Srbiji spada između ostalog izveštavanje o ubistvu pevačice Jelene Marjanović, tokom koga su iznošene informacije o njenoj maloletnoj ćerki. Zatim izveštavanje o ubistvu devojčice iz Zaječara, kao i o nestanku i smrti dečaka iz Banatske Subotice, za koga je kasnije utvrđeno da se utopio, a za čiju su smrt mediji optuživali njegovog mlađeg brata, koji je danima bio centralna figura novinskih natpisa. Pored zastupljenosti dece u medijima i načina na koji mediji o njima izveštavaju, takođe je važno i pitanje medijskog sadržaja koji se najmlađima plasira, kako na konvencionalnim medijima, ali i na popularnim društvenim mrežama. Neke istraživanje pokazuju da zapravo najmanje zastupljeni su štampani mediji kod dece u smislu usvajanja sadržaja, zatim tu je radio, pa tek onda televizija, a najveću zastupljenost i najveću dostupnost medijskih sadržaja imaju zapravo društvene mreže koji mladi i deca sada najviše koriste. Tako da u svakom od ovih aspekata možemo zasebno govoriti, ali recimo najveći oprez mora i treba da bude kod upotrebe društvenih mreža, a to je zapravo i najmanja kontrola.
negde to sve počinje, da kažem, od samih porodica. Ukoliko porodice u startu ne ograniče i ne konstruišu način upotrebe digitalne pismenosti na neke proizvodne sadržaje koji su dakle ograničeni, koji su pogodni, pozitivni po decu, teško da kasnije prosto kasnije i otme nekoj kontroli i onda kasnije deca u vršnjačkim grupama dakle nemaju neke barijere kako i na koji način će koristiti društvene mreže, a i primati različite plasmane sadržaja. Dakle, nemamo u našoj zemlji, ne postoji nikakvo sankcionisanje, niti ograničenje sadržaja, niti privatnosti, niti procene posledice i rizika prijema sadržaja različitih konotacija, dakle od nasilnih sadržaja, destruktivnih sadržaja do svih onih koji su pozitivni, jer informacijna pismenost je nešto što je apsolutno imperativ 21. veka. Digitalna pismenost je samo po sebi oruđe i korisno, ali ukoliko se naravno stavi u upotrebnu svrhu. Bojim se da danas deca nemaju aršine kako to oni sami da rade, naročito deca mlađeg uzrasta, i ono što je primetno da se poslednjih godina sve više smanjuje ta starosna granica, odnosno ona se produbljuje, da deca na sve mlađem uzrastu zapravo imaju pristup ovim tehnologijama. Ovaj model ponašanja najmlađih pri upotrebi društvenih mreža smatra se društveno prihvatljivim, te ga je teško staviti pod kontrolu, naglašava naša sagovornica. Kada je nešto društveno prihvatljivo, kada je nešto prihvatljivo u vršnjačkoj grupi, naročito je zastupljeno u školskom ambijentu, već kada krenu deca u nižim razredima, to sada više nije 4. razred, to je sada već i 1. i 2. razred. Roditelji iz najbolje namere deci ustupaju tehnologiju, ali ukoliko ne postave jasne granice, ukoliko ne budu dosledni u poštovanju tih granica, dakle upotreba takvih tehnologija i prijem raznovrsnih medijskih sadržaja bez ikakvih, da kažem, kontrola i gabarita u kom pravcu to treba da ide, dakle može se oteti kontroli. Dakle, negde je porodica primarni fokus i primarno sito koji će se sadržaj plasirati deci, koji će sadržaj deca koristiti, kasnije to vršnjačka grupa, ceo školski ambijent, a kako deca bivaju starije, dakle to je negde na njihovim identitetima i nekim ličnim aspiracijama koje medijski sadržaj će koristiti. Medijski sadržaj su raznovrsni i negde smo prosto svesni da deca uče iz tih medijskih sadržaja, negde je to teško i kontrolisati jer starije generacije prosto nisu imale susrete sa ovoliko informacijone pismenosti. Digitalna pismenost, dakle, apsolutno može se staviti u upotrebu. Jelić za kraj zaključuje da je važno voditi računa o tome kakve medijske sadržaje deca usvajaju, jer su isti kasnije deo njihovog identiteta.